Highway 37 की लंबी सेंबगी कॉन्ट्रैक्ट अमगा मरी लेना सेल चारुबा NHIDCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैस्नाम रितेन कुमार CBI ने गुवाहाटी के रीजनल ऑफिस तक फाखरे। कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की एलेक्स फार्म दा चथकिबा ऑपरेशन अमदा ड्रग ललुनबा मियोय अहुम ब्राउन शुगर किलोग्राम 4 ग्राम 5 गा कोनना फागत ngमखरे। सिक्योरिटी फोर्स ने चथकिबा तोंगान थीबुंबगी थोदोकसिंगदा आइन थिंखबा लालोलुकसिंगि मियोय मंगा फारे। निंगोल चाकौबा अमदी दिवाली का मरी लेना अहोंबा ममलदा तोंगान पोटलमसिंग लेबगी खुदोंचाबा फंगबा ओइना कुमन लंपाक्ता लेबा मापल सुबा इंडियन रिजर्व की महिला बटालियन की कैंटीन मियाम की दमकता हांगदुना थमखरे। यूनाको स्कूल मैत्रम अमदी यूनाको स्कूल चनिंगना ऑल इंडिया एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग की तोंगान बकांगलुक्ता मणिपुर की ओइना अहानबा रैंक फंगबा ngमखरे। National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL की regional officers to ओइरिबा corporation असigi executive director मैस्नाम रितेन कुमार सिंह महाकना private company अमगी मियोय अमदगी लुपा लाख 10 की bribe लौबगी केस अमगा मरी लेना Central Bureau of Investigation CBI ना था असigi तांग 10 मरीदा गुवाहाटी दा लेबा NHIDCL की regional office तगी फाखरे। महाका लोइनना सेल पिरंबा प्राइवेट कंपनी की मियोय अदुसु CBI ना फारे हाइरी। CBI दगी थादोरक चेरोल अमगी मतुंग इन्ना हाइरिबा लुपा लाख 10 की सेंफम अदु प्राइवेट कंपनी अदुदा सिनखिबा नेशनल हाईवे 37 की डेमाउदगी मोरान बाईपास फाउबगी लंबी 4 लेन रोड ओइना ओंथोकनबगी कॉन्ट्रैक्ट अदु कांगलोन की वांगमदा थबक सुबगी मतम सांगदोकपा अमदी कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू तौबगी दमकता पीखिबा सेंफम नि हाइरी। थौदोक असि CBI ना हाना इन्फॉर्मेशन अमा फंगबदगी नुमित अदुदा प्राइवेट कंपनी की मियोय अदुदगी महाकना सेल लौरिंगैदा खुदकता फाब ngमखिबनी। केस असिगा मरी लेना CBI ना मखाताना इंडिया की तोंगान मफम सिंगदा लेबा मैस्नाम रितेन कुमार की ऑफिस 3 अमदी युम सिंगदा थीबुहुंबगी थबक सथखि मदुदा सेल ओइना लुपा करोड़ 2 लाख 62 लेरंब थेंगनरपगी सेंफम अदु CBI ना फाजनखि। लोइनना इंडिया की तोंगान मफम सिंगदा मैस्नाम रितेन कुमार अमदी महाकी इमुंग मनुंगी मियोय सिंगी मिंगदा लेबा युमफम मापल अपार्टमेंट कुन अमदी ममल यामना वांगबा लग्जरी कार कया लेखिबगी डॉक्यूमेंट सिंगसु लेरंब थेंगनरखि। केस असिगा मरी लेना मैस्नाम रितेन कुमार की अतई अतोपा लेंगबा याबा अमदी यादव प्रॉपर्टी सिंग थिगतपगी थबक मखाताना चथरी। मरक असिदा CBI की कस्टडी दा लेखिबा मैस्नाम रितेन कुमार अमदी महाक लोइनना फाखिबा प्राइवेट कंपनी की मियोय अदु ngarang गुवाहाटी दा लेबा CBI की स्पेशल जज की कोर्ट ता पुथोक्तना वायनबगी थबक हौखरे हाइरी। लेबाग असिगी नेशनल हाईवे सिंग असि कुमजा लिसिंग अनिगा कुनमरी फावबगी मनुंगदा USA दगी हेना क्वालिटी लेहन्नबा मतम थाखिबा अदु चही अनि चोंथरगा कुमजा लिसिंग अनिगा कुंतरुक फावबा सांगदोखिबा असिगुम्बा करप्शन की थवोंग सिंग असिनसु अचौब मरम अमा ओइगनी हाइना थाजनरी। सिक्योरिटी फोर्स ना था सिकी तांग 10 मरीदा कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की कांगपोकपी पुलिस स्टेशन न कोनबा एलेक्स फार्म दा चथकिबा ड्रग का मरी लेनबा ऑपरेशन अमदा मियोय अहुम ब्राउन शुगर किलोग्राम 4 ग्राम 5 कोनना फारे। फारब मियोय सिंग अदुदी कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की साइट 2 गमफाजोल की मनुंग चनबा सी मुनोम विलेज तगी वैनई चोंग लुंगदिम अमदी थोंखोपाव लुंगदिम अमदी कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की साइकुलदा लेबा टी थांगकान विलेज तगी थांगमिनलुन हाउकिपनी मखोय अहुमदगी पुन्ना ब्राउन शुगर किलोग्राम 4 ग्राम 5 यावबा सोप केस 2 फागत पंगमखि। लोइनना 4 व्हीलर मारुति अल्टो अमा अमदी डीजल ऑटो
amadi mobile phone mari fangle hairi Security Force na tha sigi tang tara mari amadi taram nga da chathakiba tongan ba thiba humbagi thodok singda ain na thingkraba lalholop singi mioi manga fagat pangam khrei Security Force ki kangbo amana ngarang Imphal East District ki Andro Police Station na konba ngarian chingkhongdagi pripak ki active cadre ani fabangam ki farba mioi sing adudi laitonjam Lucky Singh chahi kunthra ganithoi amadi Soraisam Athoi Singh chahi nifu ganithoi ni Makoi animak Imphal East District ki huikap tagini hairi Nakalamaromda numit asimaktada Imphal East District ki Kairang Chingya awang lekai da chathakiba thibu humbagi thodok amada KCP PWG gi active cadre ama masagi yumdagi fabangam ki faraba mioi adudi Muhammad Imran Khan atopa ming lengakpa chahi kunni amadi Security Force ki kangbo amana tha sigi tang taramari da haubam marak laurembam lekai area da chathakiba thibu humbagi thabakta UNLFP gi active cadre ani fagat pangam ki farba mioi sing adudi Bishnupur district ki Naran Sena mamang lekai dagi Leisang Them Singhajit Maitai chahi kun ganithoi amadi Bishnupur district ki Thinungai mayai lekai dagi Sorok Khaibam Dayananda Singh atopa ming nganba chahi kun ganipan ni makoi ani Imphal West district ki haubam marak laurembam lekai da leiba mioi sing dagi mioi singda aki akhang pokhan bagi thodok amada chenaba mioi sing ni hairi makoi ani dagi magazine yauba 9mm pistol amasu fangle hairi Ningol Chakauba amadi Diwali Naksil Lakpaga Iroinana Mapal Suba Indian Reserve ki Mahila Battalion na Sinduna Miyamda tongan ba potlam sing ahongma mamalda fanghanbagi pandamda Kendriya Police Kalyan Bhandar gi makhada hangba Khumal Lampakta leba battalion asigi Canteen subsidiary Bhandar Miyam gi damakta su hangduna thamkhre hayeng fawba pigadaba khudong chaba asida lamdam asigi Miyamna Canteen asidagi tongan ba potlam sing ahongma mamalda leiba fanghallagani maram aduna khudong chaba asi lamdam asigi Miyamna lobiu hairaduna Mapal Suba Indian Reserve ki Mahila Battalion gi commandant Haubam Sanghamitana Ningol Chakauba amadi Diwali gi yaifa pauzal su pirakli Abadi mayam gi welfare abadi public ka police ka su mari je nakshan nanaba leda koi gi celebration se kamai ka sigena khanjabada koi Diwali ka Ningol Chakauba nakshan lakpadina koi public ta su smaina koi gi CRPF ke koi chinau sing haitare moi ke bhandar se koi gi CO 8 battalion CRPF ne amating pangbire mana pochai sing je koi na public ka yohaning haibada aduna matang je chare na aduna sinjabani aduna aina zu mayambu thanks tawjari koi gi media chinau sing cover tawi bagi aduga public ta su dum koi anakpa public sing da su dum haijari dum la aga mayam yengbiyo apa mapot yauragadi adum lobiyo pot phajana phangi quality phai masi haraga tension jarai UNACO School Maitramna All India Education World School Ranking gi Day Scholar cum Boarding Category da Manipur gi oina ahanba rank tarakpa ngamkhre loinana UNACO School Chanungna Residential School gi ranking da Manipur gi oina ahanba rank takhre UNACO gi school ani asina World School Ranking da ahanba rank fanglakpaga mari lenana ngasi khongmanda leiba UNACO School da pangthokhiba pawgi mifam amada UNACO School gi Chairman N Irabantana phongdokhibada India da leiriba lenga ki school private amadi aided school pumnamaki changdamnaba asida UNACO gi school singna makok thongakpa ngamba haibasimak yamna chauthokchaningai ni teachers welfare and development faculty competence academic reputation leadership and management quality infrastructure amadi community service yauna tongan parameter taramari da kupna yengsilaba matungda ranking asi pirakpani Manipur gi oina UNACO gi school singna makok thongba ngamlakpaga loinana all India gi oina UNACO khongmanna yankhai ga nipan super rank UNACO school maitramna humdra suba amadi residential school da UNACO chanungna all India gi rank 29 chanba ngamle chahi taramanga gi teleba matam asida education gi lamda chauna mai paklakpa asi oja
ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯋꯥꯔꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯔꯦꯡꯀꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯊꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯥꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯣꯡꯃꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯗꯦ ꯀꯝ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯇ꯭ꯔꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯗꯦ ꯀꯝ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯅꯥꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯅꯨꯡꯅ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯇꯥꯔꯦꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯃꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ꯫ ꯃꯁꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯋꯥꯔꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯔꯦꯡꯀꯤꯡꯗ ꯄꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯋꯥꯔꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯔꯦꯡꯀꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯦꯍꯦꯟꯁꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ, ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯔꯚꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯑꯦꯗꯦꯠ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯔꯦꯡꯀꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯋꯥꯔꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯔꯦꯡꯀꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯇꯔꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯆꯔ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯑꯦꯟड ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ, ꯑꯗꯩ ꯐꯦꯀꯜꯇꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯦꯟꯁ, ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯔꯤꯄꯨꯇꯦꯁꯟ, ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯑꯦꯟड ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣ ꯀꯔꯤꯀꯨꯂꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯨ ꯄꯤ꯫ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕ, ꯀꯥꯔꯤꯀꯨꯂꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯦꯗꯥꯒꯣꯖꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯐꯦꯁꯤꯁ ꯄꯤꯕ, ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤ꯫ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯦꯟড ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯋꯦꯜ ꯕꯤꯡ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ, ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯋꯦꯜ ꯕꯤꯡꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯀꯥꯏꯔꯒ ꯁꯦꯀꯟ ꯀꯌꯥꯔꯣ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯤ꯫ ꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯅꯤꯗꯁ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ, ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯅꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯤ꯫ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 6ꯇꯒꯤ 16 ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯒꯤ ꯅꯟꯗꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯐꯦꯌꯔꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯋꯦꯁꯠ ꯕꯦꯡꯒꯥꯜꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ 39 ꯁꯨꯕ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯤꯜꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ 2025ꯇ ꯁꯨꯔꯖ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟ ꯇꯥꯕꯝꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯔꯥꯀꯦꯁ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯆꯔ ꯐꯤल्म ꯐꯋꯣꯏꯕꯤ ꯗ ꯒꯣꯗꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯄꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤल्म ꯑꯁꯤ ꯐꯤल्म ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟडियन ꯂꯦꯡꯒ꯭वेजेस ꯐꯤल्म ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯗ ꯑꯣꯐꯤशियल ꯁꯦꯂꯦꯛशन फंख्रे। फिल्म असिदा राजू नोंग, वाई कुमारजीत, CH इनाउबी, लोइतोंगबम दोरेंद्र, सुषमा खेत्री नचिंबा ममिरोइसिंगना तोंगान सक्तम लांगली। फिल्म असिगी चाइल्ड आर्टिस्टना ब्लूमी खोयराकपम, सिंगर अमदी लिरिसिस्ट थोकचोम लनसना चनु, मेकअप द बिचा, म्यूजिक डायरेक्टर तेनाव HD, ऑडियोग्राफर रोमी लमाबम, साउंड डिजाइन TH रमाकांता, सिनेमाटोग्राफर बुंग कोंजेंगबम, डिजिटल इमेजिंग टेक्नीशियन लेसांगथेम खांगानबा, स्टोरी न राकेश मोइरांगथेम, सोमेंद्रो मोइरांगथेम अमदी जेनिस सलाम, एडिटर राकेश मोइरांगथेम, स्क्रीन प्ले अमदी डायलॉग न वाई कुमारजीत अमदी को प्रोड्यूसर शांतिराजनी। नेशनल हाईवे 37 की लंबी सेंबगी कॉन्ट्रैक्ट अमग मरी लेना सेल चारुबा NHIDCL की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैसना ब्रिजेन कुमार CBI ना गुवाहाटी की रीजनल ऑफिस तक फाखरे। कांगपुपी डिस्ट्रिक्ट की एलेक्स फार्म दा चथखिबा ऑपरेशन अमदा ड्रग ललोनबा मियोय अहम ब्राउन शुगर किलोग्राम 4 ग्राम 4 यकोना फागत नमखरे।
Security Force na chathakkiba tongan-tonganba tirogumbagi thawdoksinda aina thingkraba lalholopsinggi miyoi manga fare. Ningol Chakauba amadi Diwali ga mari lenana ahongba mamalda tongan-tonganba potamsing leibagi khudongchaba panghanba oina Kumal Lampakta leiba Mapol Suba Indian Reserve Mahila Battalion gi Canteen miyam gi damakta hangda thamkhre. Amadi UNACO School Maitram amadi UNACO School Chanungna All India Education World Ranking gi tongan-tonganba kanglupta Manipur gi oina ahanba pangpagamkhre.